Hope TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Abigishwa bumvise ukuntu Yesu ariko arasenga barabiraba bubama hasi nabo baratinya cyane nimugire nk'ivyo Yesu yakoze. Francine Fara Yesu yavuze ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbabwira. Abigishwa bavyumvise bubama hasi nabo mugabo n'umwigisha wa Yesu meganisika baratinya Fara Bamahaye senga nuko Yesu yaseye ubamba Faransi ni muyakuri kabisa. Ebana nimwihukire pamwe nimwibwiremo kabisa nimwibwiremo ntangorane kabisa mwahejeje hama igisabisho numva nkansabye Faransine nuko bamusabira kubohora mukandi kubaheza bazirinde gato ikawa hayi mugenda aramusaba ikindi kibazo ndiba nuko numva nkandamusabiye uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala Faransine uhoraho murinde nazope nka kuri hose atarabo mu Islam. Amen. Abayisilamu ni sivyo mu ntizirize Yohana 15:14 Yohana 15:14 nyandikira avuga iti ivuga gute 15:14 mwarimu muri abakunzi banje ndiyo nimwakora ivyo mbagera mu icyuma Faransine Fara Yesu avuze ati muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera sivyo urifuza kuba umukunzi wa Yesu ndiwe uriwe uzazwe uriwe bivuze ngo ibyo Yesu akora nawe nibyo nkora sawa turabisuzuma mugabo sawa umusara umwe muwushire ngaho imbere ahantu Faransine abona mufate umusara muwushire ngaho imbere kugira turabe ko Faransine akora n'ibyo Yesu akora nimushire umusara ngaho imbere gatama mwihangane kubera Imana warayibuga ijuru tuzorijamo kubera twarikoreye ijuru tuzorijamo kubera twarikoreye ariko abakenyezi ntumare kubakuru bagabo haragutse n'ibicare hariya igeza ngaha shefu ustazi igeza ngaha abantu begera inyuma kuri uruhande usasa aho nyiraho uhagaze sawa okay uwo musilamu nyene yambaye ikanzu n'ikiremba hagarara ngaho hagarara kuwo musara agira umusilamu afata umugozi abohere kwa kirya giti kwirya potiyo ashikane hariya imbere abantu bace bahagarara inyuma y'umugozi kugira ngo tuze turigisha abantu bose babibona kubera mu duhagaze gutya tuba dukingira abantu bamwe ntibabibone. Yesu ati muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Faransine ati je nabaye tayari kuva kera nabaye mukunzi wa Yesu kuva kera kandi turabe ko yakoze nk'ivyo Yesu akora. We Fara nibaza ntabwo hakurutsa uze twigane Yesu aza kuza 11:29 nageze mwarimu ndiyo 11:29 nandiko iravuga iti mwikora zingata yanje ati ni mwikora zingata yanje jewe Yesu munyigireko hama munyigireko kuko ndi umugwaneza ati kuko jewe Yesu ndi umugwaneza duhuka bivuze ngo je na Faransine turikore zingata ya Yesu tumwigireko kubera Yesu ari umuki ari umugwaneza. Sawa genda rero muri Matayo 26:36 maze Yesu ashikana nawe anaitwa Getsemane. Yesu Faransine Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe ashikana nabo ahantu bitwa Getsemane. Shaka mu bigishwa ba Yesu Faransine arahamwe shaka Faransine abimwe mu bigishwa ba Yesu kabisa akarorero ubu ni Yesu egera hagira we nawe uwo mwigishwa wa Yesu najya na Faransine nawe yene baringo baragenda barizire yizire bambaganye ko gukora Yesu yakoze bitagutera isoni barayizire ko hano
bari ngo hano oya naze no kuri Francine n'umwana mwiza kandi sigatinya shenge oya oya no kuri kuri birato musore hagarara ngaha na Francine na kuri birato hagarare hajya hagarara nawe hajya kabisa teori na pratique iyo nuko bigenda sawa bana b'inyandiko rero imyandiko y'abandanye ivuga ati niyo Yesu abwira abigishwa biwe we Yesu bisaba Yesu bisaba kuturabwira abigishwa bawe inyandiko ivuga n'ibyo babwira Yesu abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano banze njye gusenga aje Yesu batababwira ati Yesu abwira abigishwa biwe ati bamuricaye ngaho banze njye hajya gusenga ajana Petero na bene Zebedayo bombi Yesu acahitana Petero na bene Zebedayo bombi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane Yesu agatangura kubabara no guhagarika umutima cyane arababwira Yesu niyo arababwira niyo ati umutima wanjye uri n'akabonge kagomba kunyica ati umutima wanjye uri n'akabonge kagomba kunyica bamuragumye hano niyo mube maso niyo bandanya Yesu yunguruza imbere gatoya Yesu yunguruza imbere gatoya arubama Yesu ni mubame Yesu arubama Yesu agira gute arasenga yasenga ameze gute yubamye barasine Yesu ngo arasenga ameze gute yuba sawa heza gikwe ego 17 gatandatu Matayo 16 inyandiko iravuga iti 16 amarero namwe ni muhaguruke abigishwa ba Yesu ni muhaguruke gufashe bahaguruke sawa tegera inyuma gatoya naho mwambara ibirato ntabwo abo n'abigishwa ba Yesu ambara ibirato muhagarare ngaha nyene ego sawa soma rero inyandiko abigishwa babyumvise bumvise ukuntu Yesu ariko arasenga barabiraba bubama hasi nabo bana nimukora baratinya cyane nimugire nk'ibyo Yesu yakoze Francine fara Yesu yavuze ngo muri abakunzi banjye ntimwakora ibyo mbabwira abigishwa babyumvise bubama hasi nabo mugabo n'umwigisha wa Yesu megana kikaha baratinya bamagaye ubamafaranga ye senga nuko Yesu yaseye ubamba Francine n'umunyakuri kabisa ebana nimwihukire pamwo nimwibwiremo kabisa nimwibwiremo nta ngorane kabisa mwahejeje hama igisabisho numva nkansabye Francine nuko namusabira kuba mukandi kubaheza bazirinde gato ikaho wahaye umugenzi aramusaba ikindi kibazo ndiba nuko numva nkandamusabiye uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala Francine uhoraho murinde ntazopfe nkaha kuri hose ataraba umuyisilamu amen abayisilamu nimwitabire isabire ntazopfe nkaha kuri hose ataraba umuyisilamu amen barakutumba gutekera gisabire nawe vuga amin amin Islamu takbir none fara ubona gute nk'ubibere umusilamu bunye haramuri ibivuge haruriki angora we Toma Dedi kwa Hitimana amazina yose Isa Omar none Toma usengera yewe ndutegereje kugaruka kwa Yesu nukuvuga nsengera mu Badventiste b'umusubiri Yarashaka kubwiye ngo azuza ryari utegereje ryari ntawe uko umwanya n'isaha ashobora no gukuza bivuze ngo bisaba umwanya n'umwanya wawe wowe witeguye cyane rwose nibyo none uri tayari kuba umuyisilamu nka Yesu kugira witeguye yabibonye mu nyandiko Yesu yego cyane nibyo yabibonye mu nyandiko ndatiza usanga Yesu yari umuyisilamu nawe umuyisilamu nkande icyo si cyo kibazo mfite ahubwo nashaka ikimuhejeje nuko ngenera hariho ibintu numvise neza nshaka ngo murange mu ntahure bivuga ngo iki
iyo tuvuze Yesu turamubona mu byanditse byasomye mu isezerano rya kera turabona uko Yesu yabayeho nuko abahanuzi bamuvuze n'ukuntu azokukira mu isi. Toma muri uno mwanya ndashobora kuba nta bihumbi 100 mfise amakashi mugabo mu isezerano rya kera ukanyerekamwo Yesu ni Yesaya 9:6 niho ugiye Yesaya 9:6 avuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe azoba umujyanama Imana y'ubushobozi suko nyene umukama w'amahoro none uwo mwana ni wewe hasome icyo nyene bisumba shaka duhurizwe sawa hagati ya Yesu na Yesaya yandika cyangwa Yesaya ahabwa igitabo hagati ya Yesu na Yesaya haciye imyaka amajana angahe icyo twita kirimo gishaka Toma hagati ya Yesu na Yesaya kumiriza hagati ya Yesu na Yesaya hari imyaka 700 none ibyo bidufitiye iki andundeke inyandiko ivuga ngo kuko umwana atuvukiye andureke umwana yavutse mu gihe cya Yesaya ni Yesu none ni Yesaya na Yesu babayeho mu gihe kimwe oya moto cyane neza cyane tugende neza kandi kuyu murongo nyene hasomere none Yesaya ariko aravuga umwana w'uwo wowe hasome ndamuguha n'izina ryiwe sawa asome abubwira ngo ni Yesu imyaka 700 Yesu yagiye kuza aheze imyaka 700 Yesaya atakiri ku isi abo bantu Yesaya acavuga ngo kuko umwana tuvukiye ucyumbwira ngo ni Yesu kandi Yesu yaje aheze imyaka 700 ibyo bivu umvise ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesaya avugishwa iby'umwana azovuka ariwe mukiza bana mukiza none Yesu yakorera kuri hopitale ya ntacyo ndabiteye bana uraburizwa none ko ari umukiza ayo makuru urayamana ntacyo ndayakuye ntangora bijya bandangira yavuge n'ukuri umviriza retigere kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ruhuka tugende gahoro sawa kuko umwana atuvukiye ni kubu ni kazoza Yesaya yavuga kuba akavuga n'akazoza sawa avuze rero kuko umwana atuvukiye iyi mvuga ikoze ni kubu ni kazoza iyo ni muri kubu sawa duhawe no kuvuga ni kazoza ni kubu urumva nawe urumva kandi urumva ndetse n'inyama kumvikane neza aho hantu ni ukuvuga Yesaya ariko aravuga umwana azobaho ruhuka je nizi kirundi iyo aba Yesaya avuga umwana azoba rero tuvuga kuko umwana azotuvukira iyo se ngora none ubu mwana ubutware bwiwe buzoba ku bitugu vyiwe nuwuhe munyereye bandanya ndiko baza kumwumva munsi ntacyo bibaza ngo ndakubesha ntacyo bandanya kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware bwiwe buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa urumva ko ari kazoza azokwitwa ruhuka urazi kirundi azokwitwa kandi ureke mubuko hari abantu bitwa bakabwana babarimbwa oyayereka babaraboya kandi ureke reka ko cyangwa umviriza Toma we Toma bavuze ngo azokwitwa uno munsi we barashobora kukwita ibyo bashatse ibyo bakwise ntibisigura kuba ari byuri banza unyumvirize bavuze ngo azokwitwa nk'ubu no munsi we barashobora je mu bakarorero umuvyeyi abyara mzee wanje bayise Omeri ningera abanyisirayeli bapima ko ibyo kurya bivuye mu ijuru manu ndashaka kubireke ndabizi safi turi kwiri twina none genda umunzani oya none genda umunzani ko banyise munzani ukibona bandaga rero azokwitwa shaka rero kugira numvikanishe cya jambo haruguru cyavuze ngo kuko umwana tuvugiye bashatse kunyereka yuko ari kubu aha nabo baratwereka irindi rivuga ngo azokwitwa urumva ni katoza rero tubandanye twumvikane neza nibyo byiza ndaje bandanya azokwitwa igitangaza umujyanama imana y'ubushobozi data wa twese umukama w'amahoro naho nogeza imana y'ubushobozi data wa twese umukama w'amahoro ibyo byose ni ukuvuga bigaragaza nje
ushatse kuvuga ko bigaragaza Yesu Kristo. sawa kandi wowe ndibaza ntubeshe Nobeshi kandi ruhuka mu nyandiko Toma hagati ya wewe na Yesu nibaza yuko umunyakuri tuza kwemera cyane aza kuba Yesu sibyo urumva Yesu banze yumvirize uzuranyisha ibyo nakubagiye hagati ya Yesu na Toma uwo twokwizera cyane gusumbya ubundi ninde reka twumvikane kuri Yesu abantu nyishure hagati y'umunyikwere siko ruhuka rero ruhuka rero amajambo yapfutse safi mu minsi Yesu yabaye ngaha ku isi yaravuga sawa ruhuka ibyo yavuga kwari ukuri cyangwa harimo ibinyoma nta kinyoma na kimwe kigeze kiva mu kanwa ke sawa wowe uvuze ngo inyandiko yariko iravuga Yesu ivuga ko Yesu ari Imana y'iki n'ubushobozi nibyo shaka rero abikwereka mu isezerano sawa shaka turabe Yesu iyi sifa y'ubumana arayifise wowe wowe wemera ko Yesu ari Imana kubera wavuze ngo havugwa Yesu ngo yuko ari wazoba Imana y'ubushobozi nawe mu kwizera kwawe wemera ko Yesu ari Imana yewe y'ubushobozi yewe ntahereka yishura wizera ko Yesu ari Imana y'ubushobozi yewe ndizera ko ari umwana w'Imana aruhuka rero waislamu takbir kumbe Toma avuze ati jewe Yesu sinizera ko ari Imana ahubwo nizera ko ari umwana w'iki nibyo we Toma kumbe inyandiko yo muri Yesaya nawe urabonye ko atari oya ntukugire ibyo nakubwiye kuko jewe nsomye ibyanditse mbona Imana ikorera mu bushobozi butatu kandi ubwo butatu buvugwa ubutatu buvugwa muri ubushobozi ubushobozi butatu buvugwa muri Bibiliya bwo kumva amatafari oya ndamukwere sawa we Toma ndakuvume mpese ni ukuvuga maze kubona ubwo bushobozi butatu Imana yakoresheje na Yesu rero aza mw'ubwo bushobozi kandi n'Imana atatiza mw'ubwo bushobozi hamwe namwe muyera cyaboneka mw'ubwo bushobozi we Toma yewe sinkunda umuntu mpinduka nawe bisaba ndakubagira akabazo ntumpinduka oya ntuntege kuko cy'abantu bateka sindagutega tujyane neza ureke gutega mu bushobozi bw'Imana kubera ijya nyandiko wasomye muri Yesaya yavuze ngo azoba Imana y'ubushobozi mu bushobozi bw'Imana harimo kurema sibyo suko bimeze Yesaya 4:24 nibariza akabazo Toma Yesaya 4:24 Yesaya 4:24 inyandiko iravuga iti ivuga ngo iki uku niko Uhoraho agize Toma aha ntavuzwe Yesu avuze ngo uku niko Uhoraho agize sa mubona Toma na Senum ego mubona wowe na Senum abantu nyishure Yesu na Senum nawe we na Senum bantu nyishure we Toma umbereza bantu nyumvirize Yesu mu kwigisha yaratanga uburorero niba shaka bumwe mu burorero Yesu yatanze nanjye nabuguha cyase ndakuba nawe mu karorero ntanze ndakubaje wowe na Senum umwe kugira tubone ko Yesu na Senum ari umwe ariho sawa se wa Yesu ariho ntaburiho ariho na Yesu ariho sawa kumbe uvuze rero ngo numwe kumbe nawe we na Somuru niwe yabitipukiye ego we nawe na Somuru urumwe nye nibyo nta mugabo ujye mugabo reka we ari ikintu ushaka we Toma niba turavugana nta bya mugabo nta bya mugore uvuze mugabo nawe mvuga mugore uvuze mugore mvuga mugabo umbiriza rero nimba Yesu na se ari umwe nawe we na so mukaba muri umwe so abadaharoho uryama mu kibanza ciwe oya ibyo reka tugiye ubwiye nakubwiye ko hari abantu batega we Toma tuvuge iby'Bibiliya ya Toma urengiye kugenda nk'uko ubwenge bwawe bugenda Yesu na se n'umwe kubera iki intege ibyara iki oya iyo Toma umviriza none nawe sinabyemeye ubu rero nemeye ko Yesu na se ari umwe
n'ahatari ngaho ndashaka we Toma umbereza burya jewe umuntu ndamuraba nkaca ngenda nkuko agenda ubu rero nabyemeye Yesu nase nanjye nabyemeye ibyo yavuze rero ni ukuri tubyemeranye sibyo none ibiti duca twongera ko wewe nanjye umbereza rero impene ibyara iki byari ihene nye umuntu abyara iki sawa iyo umuntu abyaye umuntu baba abantu bangahe mikoro iravuga baba bari n'impene ibyaye impene zingahe bibiri sawa Yesu ni Imana zibaye Imana zingahe none reka none nibona barakufata reka ndakwereke ko Imana yabyaye Yesu nabyemeye kuri Korani wowe uri kurambunira ubusa uretse gituma uri kurambunira ubusa ibyo wavuze nabyemeye ko Imana yabyaye nde Yesu Imana cyumva ati umuntu abyara iki umuntu bivuze ngo baca abantu bangahe babiri n'Imana yabyaye Yesu kubera Imana ibyaye nayo ikibyara Imana zishatse Imana zingahe none wewe reka tubisome basi nibona jewe urahura n'ingorane none wewe nibona jewe urashobora biragitse rega ibiti ko ndavuga Toma ega wewe wantahuye nabyemeye none ingorane iri ingorane ahantu iri shakunyemereye ko uno munsi musenga Imana ziri oyaye imwe ibonekanira mu butatu ubuki butatu ubushobo yego umuntu butatu niko ntaramenya ndamukwereke mu byanditse yego none bunyereke no kitegereza kumenya oya bunyereke reka turebe ukuntu Imana nyereke ujye gahubesha abantu ngo ubuntu butatu Imana ibonekera ntacyo tekereza mu butatu tekereza muti natekereje iyo wanyereka Imana zitatu ndabyemera Imana zitatu ndakwereke ntacyo uranyereka imwe dawe wanjye imananye n'izindi uraza kunyereka Imana imananye n'utundi tuntu kugira dawe wanjye iyo Mana dawe wanjye ikeneye amayedi idashoboye gukora byose kuko Imana yacu bayita mushobora byose ntirinda gukenera abayedi ngo irinde abavoma amazi mu kurema oya iravuga ngo bibe bikaba ni Matayo 2:8 si ugiye gusoma 16 none saho nye oya isa siho yari yazinduwe sana hakiri nagira ngo hari hakiri usome dawe wanjye cyo cyaho cya mbere umurongo wa gatandatu reka mbere ku murongo wa gatanu uko Kristo aruta abamarayika Kristo ninde wo mu bamarayika yigeze kubarirwa uti urubura bwanjye uyu munsi ndakubyaye kandi iti nzoba se nawe uzoba umwana wanjye kandi aho nzokongera kuzana imfura yayo mu isi Yesu ngo ni imfura yayo mu isi ni imfura y'iki y'Imana mu isi sawa urakoze tubandanye yego nakurindiriye iki abamarayika b'Imana bose bamusenge basengere Yesu urakoze wahejeje ndiko ndabandanya komera uremeranye ko abamarayika bakwiye kumusenga basenge Yesu nta ngorane zaje kandi y'abamarayika kandi iby'abamarayika yarabivuze ihindura abamarayika bayo imiyaga abasabyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro umurongo w'umunani ariko iby'umwana wayo yabivuze ingoma yawe Mana uwo ni Yesu ihangamye ibihe bidashira Yesu ariko aravuga ngo ingoma y'Imana ihangamye ibihe bidashira nibyo icumu ry'ubugabe bwawe ni icumu ry'ubuganza atunganye wakunze ukugororoka wanka ubugarariki nicyo gitumye Imana niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero
ikakurutisha bagenzi bawe ndashaka rero duhagarare ngaha Toma. manzi uvuga mucumbane nibyo aha bavuze ngo ingoma yawe mana ihangamye ibihe ayo majambo ariko aravuga nde avuga ngo iki ingoma yawe mana uragaheza ngiko ebana iri niri yazwe n'umukara umviriza Toma hariho akantu nshaka duhurizwe eko nicyo gituma imana niyo mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe wahejeje hano rero muri kino cigwa tubona imana ivuga iby'umwana wayo ikamubwira ikavuga ko ari imana umviriza ibintu bibiri Toma numvisemo muri iyo nyandiko usomye icya mbere wavuze ko Yesu ari imfura y'iki y'imana sibyo kandi yabyawe n'imana ikigira kabiri wavuze ko yabyawe n'iki n'imana saho warukeneye shaka rero tubaze mbe Toma dora bishika imfura zikaba zibiri atari amahasa oya yari amahasa ngira iyo ari amahasa niho bikunda sawa mu mpera icumuyo Yeremiya 3:9 ndera cyasomanye mugaba abantu njanirana Toma none Yesu nakurindira ugasoma reka nanjye nsome hariho akantu tumvise mugabo kavuga ngo abamarayika basengeye uragaheza Toma uremera yuko bamusenga muhe rero muhe nabyumviye none umuntu yosengwa atarima none reka Toma ntitwaje kwemezanya twaje kwigisha urumva nimba ari ukwemezanya bivuze ngo ninavyanga niko nitazi ubwo rero ni ukwigishanya sikibisaba ngo ibyo usomye byose cye nabyemera ahubwo urambaza ati kiri wumva ari sanza ari ibyo ahubwo ati ni sawa sanza ari umubenyi nkazana ibibivuguruza Yeremiya 3:9 batubwiye ngo Yesu ni imfura kandi cyongera ati imfura ntiziba zibiri atari amahasa icyo kumusenga turabyita rimwe ku murongo w'icenda rimwe ku murongo w'icenda bazoza barira ndiyo kandi ndiyo nzobarongora banyinginga uhoraho ariko aravuga Toma ati bazoza barira kandi nzobarongora banyinginga nzobacisha iruhande y'inzuzi zuzuye ndiyo mu nzira igororotse ati bazoza banyinginga kandi nzobarongora mu nzira igororotse aho nzobacisha iruhande y'inzuzi zuzuye bandanya aho batazotsitara ntibazigera banatsitara kuko Isirayeli umwiza Toma Isirayeli kuko Isirayeli ndiyo namubereye se uhoraho ariko aravuga ati Isirayeli namubereye se bandanya Efurayimu ndiyo ni imfura yanje muhe Toma Efurayimu ngo ni imfura yande ya Yesu y'Imana sawa y'Imana sawa Yesu na Efurayimu n'amahasa ibyo ntabyo tubimarire sawa Imana ivuze ngo Efurayimu ni imfura yanjye nawe wambwiye ngo Yesu ni imfura y'Imana ibyo nabivuze muti ibyo wewe uri kuranyagira dore ibyo nabivuze sawa nanjye ibivuze rigenda bivuze reka rero twite kw'iyo mirimo okay hagati rero ya Yesu na Efurayimu ninde yatanguye kubaho kugira tumenye imfura y'Imana Toma bikorera vuga bikoreshe muri wewe nyereka muri Bibiliya watanguye kuba Isirayeli yavuze ati uhoraho avuze ati Isirayeli ni umwana wanjye kuko namubereye se Efurayimu ni imfura yanjye uwo Efurayimu uza gusanga avuka muri urubyaro rwande rwa Isirayeli ariwe Yakobo hagati Yesu nawe aza kuza avuka kwande kwa Yakobo ariko kure mu bisekuruza bya kure niwe yatanguye rero Efurayimu niwe yatanguye Yesu rero yabaye imfura y'Imana gute kandi twumvise imfura ko ari Efurayimu reka dusome bandureke rero watanguye wavuze none Yesu amajambo ya Yesu aboneka mu isezerano rya kera nari shasha turajyayo sawa turajyayo nakubibaza igishore aya majambo ndasubira mu isezerano rya kera isezerano rya kera rivuga iby'imbere ya Yesu siko bimeze reka n'ibyakazozarirayo yego bantu ndeke isezerano rya kera rivuga iby'imbere ya Yesu cyangwa rivuga iby'inyuma ya Yesu riravuga iby'imbere rikavuga n'iby'inyuma nagenda kubaza iby'imbere bivugwa mu isezerano rya kera bakivuga ngo Yesu baramusenga sinakibagira muhe
aramusenga kurusha kwa ako turakumvikana ko ndazura agatahura tu Matayo 15 Matayo 15 murongo w'indwi. Matayo 15 murongo w'indwi. Nahageze. Soma. Mwanzi yabyamwe. Atamurango Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Yesaya yavuzwe neza ibyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Ndiyo. Ataba abantu banyubahisha iminwa yabo. Ataba abantu rero batoma. Abatoma. Banyubahisha iminwa yabo Yesu ariko arababwira. Ariko imitima yabo iri kure yanje. Ndiyo. Ndiyo. Basengera ubusa. Wetoma babandi bamusenga Yesu yavuze ati basengera ubusa banutabahaye bizero. Mohe. Baramusenze nawe ushaka uno munsi umusenge mukamanota guhaye zero. Ahubwo ngira kwereke ko nazirya ntumwa twamusenga. Zisengane. Zibonye Yesu turamusenga igihe yaratse. Aca zihagane. Yaratanga amahera. Eka gukora ikibazo singorane ahubwo amanota uza kurunkanya yaratanga amahera. Yaratanga amahera. Muhayasubiremo. Muhayasubiremo. Aho ku murongo w'icenda. None bavuze muhe. Abantu bose barakora ikibazo ingorane n'amanota gusa baronka. Basengera ubusa. Yabahaye ubusa. Muhe. None muta. Aba basengera ubusa nuko basenze Yesu. Niko basomye. Yego. Niko byanditse. Urazi igituma ariko byanditse. Oya. Umviriza igituma ariko byanditse. We Toma. Kandi we nakuze ibyo batoma baragora. Nukuri kurame. Uje no bigishwa ba Yesu harimo ikigaba cyitwa Toma. Kandi harimo ikigaba cyitwa Toma. Abo kingo cyane mbere niboneye. Oya we Toma. Tiba turaganira. Turaganira sindi ngunda gutuka none na kigabo cyitwa Toma muri Bibiliya. Oya nereka umugano kari. Umugano kari. Nimba tari wowe mwene wawe. Aho tugeze. Ugivyo navuze jewe. Mbere ko dushika twari tugeze. Amahoro y'Imana bane nawe. Nawe abane nawe. Niko ruramukaye. Cyane gose. No mu rushengero. None. Cyangwa rugena ngo Yesu ashimwe. Ha? Neza reka ikorane niwe turiko dushaka tumwumvike. Wewe uri muri babandi ngo Yesu ashimwe. Yesu ndamwemera. Urakoze. Ndamwemera cyane. Nicyo gituma rero jewe nitwa Idrissa Domisilamu nawe witwa Tom. Nitwa Thomas. Uwo mu mwigema ari nyuma mushikacu. Mushikaje cyane hajya hino gatoya. Hajya. Iyo ntebe. Turasoma Bibiliya wicaye kuko umuhagaze uraruha. Icara hajya hino mwari musomye gatoya. Mushikaje nawe wicara ntihaturira. Cyangwa wicare impande ya Toma naho byo babyiza ntangora. Mushiki wacu reka nawe nyine yicaye ni byiza sha. Ubona none. None sawa. Toma. Utireo ngari mugeze. Urumva isomo bazanye bavuze ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byageze. N'abandi. Baca bashaka kwerekana yuko ngo ari gusenga Yesu. None uramusenga? Yesu. Muri babandi turagusenga we Yesu we Mana yanjye. Oya, reka twumvikane ku Yesu. Reka usabye Yesaya aherekana ngo atwokwitwa igitangaza. Umujena mu mukama w'amahoro. Kubera ibya Yesu bitobera abantu igitangaza. Inde. Ibya Yesu. Jewe rero nawe ko ntega byakubera igitangaza. Nawe urazi igituma byakubera igitangaza. Yesu yavuze muri mwasenga muze musenge mu gati dawe wa twese uri. Yesu yarasara. Yarakomeye cyane. Yari umunyabwenge. Kandi ibyo biratangaza abantu benshi. None avuze ati dawe wa twese uri mu ijuru yikuyemo. Umwanya umwe aho onya mw'iryo somo uzanye yerekana ko avuze se wiwe ari mu ijuru. Nawe nyine arimo. Ko twese tuzosenga nde? Data wo mu ijuru. Na Yesu arimo. Yego. None ukirinde tukaza gusenga Yesu umva ubwenge butabwa gucana. Rero hariho umuntu yabajije ikibazo nk'icyo uri kurambaza. Bamwita Filipo. Filipo yagoma yumva Yesu avuga ngo data. Yabivugiye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Kangahe?
reka ndahara 19 nyarusa sawa ntacyo karoma uwo Filipo reka ndabivuga kumutwe kugira nyarusa Filipo aramubarira ati twereke so bizoba bihaye Yesu yamwishuye ati umbonye ubonye data none uvuga ute twereke so tuma wemera kubw'ibi bikorwa ndiko ndakora ntabwo Yesu yeretse Filipo iyo se wiwe ari yaramweretse oya ndabikwereke mwiyo nyandiko aho nyine 24 soma tu aho nyine 24 mawumbiri 24 nyandikira avuga ati ivuga kwiki utankunda Yesu mbere cyane amubwira ati mbere n'umuntu atankunda ntiyitondera amajambo yanje ati urashobora no kwitondera amajambo yiwanje kandi ijambo mwumva ati kandi iri jambo mwumva Yesu yariko aravuga si ryanje jewe Yesu ati iri jambo mwumva jewe ndiko ndavuga si ryanje ariko ni rya data yantumye ni ry'Imana yagize gute yamutumye sinaheza Yesu ngivyo yishura ati iri jambo si ryanje ariko ni rya data yamutumye kumbe Yesu ni ntumwa y'Imana baremera ko Yesu ari ntumwa y'Imana bagira uku nanje ndimo kabisa kandi yavyivugiye nawe umuvuguruza ndakereza ko biranje neza kumuvuguruza ati Yesu yarabeshe ahubwo yavuze ati bijyajewe nyene ko ni jewe Mana nabibikura ariko Yesu arakomeza aramwishyura aho nyene 28 namusoma Bibiliya nawe 28 nyandikira avuga iti yego mwumvise ko nababwiye Yesu acengera babwira babigishwa biwe ati mwarumvise mwabigishwa ko nababwiye ariko ndagiye nzobagarukako ariko nubwo ngiye jewe Yesu nzobagarukako kuko iyo muba mukunda jewe Yesu muba munezerejwe nuko ngiye kwa data ati muba munezerejwe nuko ngiye kwa nde kwa data kuko data we data anduta ariwe anduta kumbe Yesu arutwa nande na data Toma urazi gituma bamubwira ati ubonye jewe ababonye data nukubera Yesu yamubwira ati iri jambo mwumva si iryanje ariko ni rya data yantumye ni nkuko jewe nje gusaba umugeni wayo kavuga ati jewe Omari yantumye ariko iri jambo mwumva jewe ijambo si jewe ariko umunwa ni jewe si sawa kandi wowe mbonye kubera wongera kuzana inkwano bavuga rya jambo uramwumva kandi umumvasha abwira Omari ati ngo umutore yamumpaye ubonye jewe wabonye nde Omari uko niwe yagize nde yagutumye nurapinga ubonye musitanteri cyangwa ukabona mubura batari mujya gutegeka itegeko rya president nta si president ababikoze nakarora niko ndaguha nico gituma wabonye Yesu yababonye Imana uko niyo yagize gute yamutumye ariko nibisigura ko Yesu ari we Mana mohe ubyongera ko Yesu ari Imana ewe ungera ko Yesu yaba ari Imana kwe muri ibi ni mu gitabo cyane Abifilipi cyo cya kabiri umurongo wa 5 soma soma uko Yesu yatubereye akarorero sawa ngene no mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana yiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako yari asanganywe ishusho y'Imana wumva none ari Imana ari Imana none yokiri uje bavuze ati jewe gusa reka mbandanye hepfo komeza ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba Imana ihabwa icyubahiro mu binyoma nta binyoma reka ndaje Yesu nashatse kukwereka maze unyumve uratubwiye yuko Yesu yari afite ishusho y'Imana kandi ngo kwigereranya n'Imana ntibyari ibyo kumira wowe kwigereranya ariko bitahari reka Yesu kumva aremera uwo yabyanditse aremera ko hariho Imana Yesu yategetse kwigereranya kuri yo reka Yesu ubyumvirize ntushobora kugira ishusho
wowe ugira igitutu utabayeho n'ishusho nishobora kubonekaho ikintu hatari originale yacu. Nawe niwemera rero Yesu mwirema ko yaremye. Inde? Yes. Yaremye inde? Ibintu byo mwirema. Yesu. Arema. Yari hehe? Mw'ijuru. Ari kumwe nande? N'Imana. Ikanda kuhinyuza. Ine na kane, ibiri na kane Yesa. Manzi ugume ndakwereka ibyo mvuze. Manzi uhinyuza Imana. Manzi ugume ndakwereka ibyo mvuze kuko ntuze kuza. Manzi uhindura anyereka ahantu Yesu yaremye. Ereke inyuguti ziri iki. Mu mpero Bibiliya mwarimu. Anyereka ahantu Yesu yaremye. Mana, ngiye nashika. Yesu aremye. Basha binyereke ari kwereka uremera. Ndemera. Awa. Yesu aremba nukuri ndabyemera. Genda ahantu Yesu yaremye. Mbe yaremye. Umviriza. Uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Mana yanjye. Ubwa mbere na mbere jambo yariho. Kandi jambo yari Imana. Kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Ibyo byose byaremwe nawe. Yes. Yes. Ahoranye n'Imana. N'Iporero nakumvise. Kana guteza amasi. Icyo cya Yesu ntukigaruka. Dore kukigaruka na kano wabeshye. Yohana rimwe dusomere. Yohana rimwe. Ubwa mbere na mbere jambo yariho. Ubwa mbere na mbere ngo jambo yariho. Kandi jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo yahoranye n'Imana bibaye bingana. Bibiri. Soma. Kandi uwo jambo yari Imana. Kandi uwo jambo nyene yari Imana. Ubu jewe ndoharana nino nkingi. Ngacasubira kabinkingi. Ndaje. Wegenda ukeba aho washika. Wetekana buri kana kari kose ndagusigurira. Tuza. Ubwa mbere na mbere jambo yariho ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Ubwa mbere na mbere jewe nari ndahari kandi nari ntoranye n'igicuma. Kandi jewe nyene nari icuma. Shira mu bwenge. Ikibazo mufisana ni iki? Ubudatahura ibyanditse. Kandi nyumvire kuvugira abantu bindi. Ukajya kugutora urabwira ati fami. Si sawa. Yako chika ukajya kandi no kurumba bari. Igituma nagusiguriye uko Toma icyo cyandiko birasaba kwitahura neza. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo nyene yari Imana. Urakwiye kumenya uwo jambo ninde? Ninde? Soma hejuru. Hejuru haravuga ijambo ry'umutwe riti. Ni jambo ry'umutwe? Uko jambo yihinduye umuntu ninde? Yesu Kristo. Banzu ndinde nasaho nyene. Uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Si sawa? Ariko iyo nyandiko rero guhanda kwibira kabanga. Ako kantu mwumvise uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Igituma nari nagasomye nuko kaboneka muri Bibiliya zose zo kwisi. Kari muri Bibiliya y'ikirundi gusa. Ushaka ntuzanire zindura. Banzu yumvirize. Ako nakantu gusa umusobanuzi yashizemwo kugira banzu yumvirize. Ako nakantu umusobanuzi wa Bibiliya y'ikirundi yongeyemwo kugira ngo amajambo ari mu sobanuro bayatahure. Si sawa? Kandi yararenze ibwirizwa kuko yabasheye n'Imana. Nguko uvuze ngo uko jambo yihinduye umuntu ngo ni Yesu Kristo. Yihinduye yari iki? Mu Bibiliya mwe mufise Bibiliya yera. Iyo y'igifaransa ivuga ngo commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole ijambo ry'uyavuze. Niwe Mana. Aricyo gituma na Yesu yaciye abeshuza ayo majambo Yohana yanditse muri Yohana rimwe. Yesu aciye abeshuza hehe hagengere muri Yohana 5:6. Uco muvuguru Yesu yarabaha tipu bya Yohana kabisa potere yambaye. Yohana 5:6. 5:6. Soma nyarutsa. 5:6. Yego. Nyandiko iravuga ati mwarimu. Ivuga ngo iki? Ariko jewe mfite ikishingira intahe. Ati jewe Yesu ndafite ikishingira intahe. Kuruta Yohana. Ati jewe ni Yohana agiye kubabwira ati jewe mfite ikishingira intahe kuruta Yohana. Komeza.
kuko ibikorwa data yampaye ngo mbiheraheze. Yesu ariyemerera ko hari ibikorwa yahawe n'Imana data rugira byose ngo yabiheraheje. Ibyo bikorwa nyene nkora, ibyo bikorwa Yesu yagiye arakora nibyo bishingirira yuko data ari we yantumye. Nibyo byagiye gushingirira Yesu ko Yesu yatumwe n'iki? N'Imana. Kandi ngo Yesu muri we Mana murakunze kuja mu muriro no kuri. Ugapira mu Kristo umwemera ibyo mu muriro. Nicyo gituma Toma ndaguhanura ukiri muzima. Ufise ubwenge Imana yaguhaye. Upfe nk'umusiramu ntari ntebe. Niwe pira ibyo urimo. Bibiliya harimo iby'Imana. Bibiliya harimo iby'abantu. Bibiliya harimo ukuri kandi Bibiliya harimo ikinyoma. Nicyo gituma pastori babizi bakubwira ati Bibiliya ni shamba. Urabyumva? Ndagwa akarorero. Ndagwa akarorero y'iby'Imana rero. Isawa. Wewe niwe dusomera hariya kwa Paulo. Ariko aravuga ko Yesu ngo angana n'Imana. Niko yavuze. Kandi unyumve. Siko wasomye. Ngo ntiyigeze agomba kw'icyubahiro cy'iki? Cy'Imana. Ariko ngo yisize ubusa ngo angana nk'ubusa n'abantu. Si Paulo. Ni Paulo. Paulo acayongera bigisha muri Tito 2:13 aho nupinga. Ndakwereka amakosa abiri ariyo rero ndakukosora yaboneye. Tito 2:13. Uyu ni Paulo. Daje. Abo byabwirwa twabumvise nako hari ibindi. Tito 2:13. Ego inyandiko iramubwira umbereza rero ngaho no twari turi kuntu bijya nabiretse tujye ku numero y'ikiko twari kabisa kuko nabonye bikurengeye. Inyandiko igira iti ndaguhenda kubemba y'umwumbati. twiteze ibyizigiro by'amahirwe. Paulo ati twitege ibyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. ngo no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu. Paulo acarazira abigisha ngo Yesu muri we Mana yacu n'umukiza. wumvise Nini yazwe n'umukambwe. uwo si Paulo. Ingorane iri n'umukobwa avuga ati ni sawa. ngo ni sawa kubera bumvise ko Yesu ari Imana ihambaye n'umukiza. umbereza ati koma uzovuga tamika none tuma none tugusomye inyandiko igushigikira tutera amahane. urayemera basi iyi nyandiko niyo ibiri muri Bibiliya byose ndabyemera twahumetswe n'Imana. urakoze n'ubaba atari kuyafungura ku mugoroba Imana iguheze gusa ntuntumire twabyumvise. ati uremeye yuko Yesu ari Imana nkuru ikomeye n'iki n'umukiza. si sawa. iryo ni kete Paulo yandikiye nde? Tito. umva irya kabiri yandikiye Timoteyo wa mbere 2:5. buri yandikiye Timoteyo nawe wumvirize 2:5. inyandiko igira iti wiki kuko hari Imana imwe. acagenda ku witwa Timoteyo nawe ati burya rero Timoteyo arakagabo kitwa Tito nakandi kibarwa nakabwira kuri ko Yesu ari Imana nkuru n'ubushobozi. acarahindukira ati rero nandikiye witwa Timoteyo rero acagenda kwa Timoteyo turumva resha Timoteyo nawe burya Timoteyo hari Imana imwe. kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu. kandi rero Timoteyo hariho n'umuhuza umwe ahuza Imana n'abantu nawe nyene ati uwo muhuza n'umuntu kandi nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu. ngo nawe si uwundi ni Kristo Yesu kandi n'umuntu. aho rero abakristo mwazima avuga ati burya rero kandi Tito na kari ikorosi. Paulo yagira henda bamwe ngo Yesu niwe Mana yacu ihambaye n'iki n'umukiza. acagenda kwa Timoteyo ati burya Timoteyo Paulo ndamubwira ati burya Timoteyo wewe y'umuhuza w'Imana ari umuntu umwe hariho Imana n'umuhuza w'Imana n'abantu. ati uwo nawe yitwa Kristo Yesu. umweza rero kubanza murafite ubwenge mbega mbanza murafite ubwenge akeneye gutahura iby'Imana akeneye kumenya ko ari bwiza rya mbere ryo gusenga Imana yose ikunde kuruta byose. urebye ibiciro byaheze tugiye mu byigwa nyezina si sawa banza unyumvirize ubaza akazo ntaraheza banza unyumvirize iyo dusomye umbiriza inyandiko yasomwe n'ibyo umwarimu yongera mu gusigura. na pasitori mu rusengero ahora asoma hama akagira gute agasigura. ndagusubiriyemo nti Paulo yandikiye Tito amubwira ko Yesu ari Imana nkuru n'usho n'umukiza. sibyo acarahindukira yandikira Timoteyo agira Timoteyo ko hari Imana imwe n'umuhuza w'Imana n'abantu ngo nawe yitwa Kristo Yesu. umbereze ibintu bibiri itebwe turiko ingorane irahari rero ka Paulo yemeye ko Yesu atari Imana uwundi mwanya yemeye ko
ko ari imana keretse nyuma umusazi ukaba ufise ubwenge ingorane rimwe mugata atabwenge ufise ntayirimo waho rero warasaza kuko nta muntu muzima ashobora kubwirwa ati uyu Yesu niyo Mana ubundi agaca abwirwa ati oya uyu ahuza Imana n'abantu. Mera mikoro mukobwa nawe yafite ijambo amahoro y'Imana bane nawe. Jane twedesha n'umusiramu nawe witwara Nitwa Nimbonani. inde Anita. ni Anita. irindi Nimbona. gusa akabazo Anita ko nabonye umpega mwari muri kuramubaza ibibazo byinshi. Eka bisa akabazo. Yego shari kakabaze Ko muvuga ati Yesu ko mutamwemera none kari wavuga ati niyo nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzoja kwa data atanciye. yego sha none wumva umuhakana gute? Yesu nukuri nkaje w'umusiramu ivyo Yesu yavuze ivyo ndemera ko ari ukuri reka tunabisome mbere biri hembere urahazi ivyo yavuze ngo nibazira n'ukuri urazi aho biri muri Bibiliya muri inde Yohana 14:6 sawa sawa Yohana 14:6 Toma unume n'urucire ngo ndagwigusaba gere gitona kwase n'umuntu mvugana wakavuga ucume n'umutwe oya mwari mu mukunze aje hepfo hari ikibazo kiri na mubaza atuma ciye icara hepfo gatoya mwari muraje hagati umutwe w'ijambo uravuga ati Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Wa gatandatu turahasoma Yesu arababwira ati Yesu arababwira ko iki ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawushika kwa data ntamujyanye. Turabandanya yego iyo mwaramenye iyo mwaramenye na data mwamuzi ati none mwamubonye uhereye muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo aramubwira ati mugenzi erekezo yego bizoba bihaye. Yesu arabishura ati yego mbega ko nabanye nawe igihe kingana gityo urakara umenya gafiri urakara umenya gafiri ubonye jewe ababonye data. none bikakwibariza niki Yesu avuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kuri data ntamu none niba Yesu ari we data azobajyana kwande ari wende numva ndetse cyane kuvuga yiye kuma Yesu si we Mana ahubwo azokujyana kuki none kubera ko utamwemera yuko ari umwana w'Imana muhe mwareka n'ingene abasiramu tumwemera Yesu hera nimbeho ngene 14 umurongo wa mbere 14 umurongo wa mbere nyandiko igira ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere iki mwizere Imana nanjye munyizere. wewe ndumva ko Yesu yakwigishije kwizera ibintu bibiri kwe ko wizera Yesu gusa kwizera Yesu ni Imana mwizere Imana nanjye munyizere. jewe cyambere ndemera ko Yesu ari intumwa y'Imana kandi ndemera ko Yesu yatumwe n'Imana kugira ngo atwigishe ibijyanye no kubaha iki Imana. ibirenze kuribwa n'urusaku komeza nimuhagarike imitima yanyu ati nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Yesu ati nimwizere Imana nanjye munyizere muhira kwa data hari amazu menshi ati muhira kwa data hariyo amazu kutavuga ati muhira iwanjye yavuze ati muhira kwande kwa data hari iki hari amazu menshi yego yaba atariho mba nabibabwiye atayo mazu yaba atahari jewe Yesu barabibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu ngiye kubategurira hanyu kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajyana iwanjye wahondi namwe wahondi namwe abariho muba hamwe kwande kwase. Yesu avuga ati ni jewe nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo nawe ushika kuri data namujyanye. bisigura ko Yesu azotora abantu akabajyana kwa data ko yagiye kuhategura urabyemera ko Yesu agiye gutegura mu ijuru urabyemera yagiye gutegurira abandi mwebwe ntumpinduke Abaroma 8:15 Abaroma 8:15 ntumpinduke
Yesu turumvise ariko nababaza bosi arategura canke bosi arategurirwa Yesu yagiye kugira gute Yesu yagiye gutegura kuko Yesu si bosi ahubwo yagiye gukoropa komeza nanzo kwicara aho yashashe hameze basha rero dusasira ibitanda komeza basha acho por umusozi ndawurye basha Yesu yagiye gutegura ubwo bagiye gutegurira tuzosanga yaje gukora wararemvye n'umuriro mu 8:15 karibu ubazi n'umuntu Yesu afite imyaka amaze mwijuru ategura aho tuzoza kwicara basha ni 15:8 abaroma icyo mvuga nuko Kristo Yesu yacitse umukozi w'abakebwe Yesu yagiye gutegurira ijuru babaji bakebwe bwe basiramukwa mwe murimwo yacitse umukozi w'abasiramu yagiye gukorokora abasiramu ati basiramu muzokwicara ku izi ntebe muri risupu hano munywe risosi ngaha urazibona imwebwe wewe warasiramu we none wewe warasiramu we umere Anita ngo mugenda ikize toka kwere Anita reka nibagize Anita ega we bagusiramu mwikabutura mugako mutima mwasiramu reka mwarimu mbega warasiramu itegeko ry'Imana cyangwa basiramu mutinya umugera mera Anita we yatinye inziko Anita ngo Kristo yacitse umukozi w'abagizete none ubisomye muri Bibiliya musubirire mwungari reka warusomye Anita atakararaba musomera ra inyandiko igira iti icyo mvuga nuko Kristo yacitse umukozi w'abakebwe nicyo cyo siramugwa mu basiramu n'abakabo Yesu yacitse umukozi w'abakebwe none umukozi wumva ari bose ko yatomariye gukira mukomeza wo kubagaburira iby'Imana Yesu yaje kugaburira iby'Imana ubu n'umukozi wacu n'ubari mw'ijuru ku Mana turabyemera tw'abasiramu kuko kuri kwayo kugira bashyize ba sogokuruza basezeraniwe Anita nicyo kiva kujya mu bw'isiramu gusiramu ni itegeko none ibyo wiyongeye ku byo gutaramura ntibyanditse muri Bibiliya gukebwa bisigura iki yacitse umukozi w'abakebwa ku bagabo ni itegeko ry'iki ry'Imana musubire mwitangurire bandurindire Anita Yesu arabyemera yatanze n'itegeko ngo abantu bose baze barasiramurwa mbere uyo ni umusego n'umusabato reka ndabona akazi Yesu yabwiye bakora guhera mu mwanya isabato itanguye Yohana 7:2 na Anita atagenda agakora wasome rero gusomera amasugendo kwa ako kazi reka toma vuze bireka cyo byani namwe cyo muzinduke muruhuka akazi baduhaye tuzokora twe tuzoruhuka 7:22 Anita urumviriza Mose yabahaye gukebwa wewe umeze ko byazanye kwa Mose Yesu ati ibyo gusiramuka byazanye no kwa Mose mugabo ikwavuye kuri Mose zavuye kuri Mose ariko ni kuri basogokuruza banyu icyo kiba byahawe Aburahamu ngo azakebwe ku mwoco yambariye kandi murakeba umuntu kwisabato Yesu yabwiye kwisabato muce kubwira gutamba umuziki gusiramura baba kwisabato genda cyo mutari mukasi mutagura ubuyende mukayikira itangure mugende musiramu n'abajya bahungu banasiramu y'abasabato akoze okay Anita baba kugira mu rusengero ngo abantu bakebwa muki sibyo ni mu mutima siko bakubariye mbega Bibiliya ni mu mutima gusa hatagira n'abandi bibandaniriza Ezekiyeli 4:9 igisho ni iyi ntacyo tuzi icyo tukijyako ntacyo nibwo ntiworoherwa we muhemeye 4:9 Ezekiyeli uku niko uhoraho agize Anita uzohora upinze Imana ni sawa uzoje mu muriro je ntupinge je ibyo mvuze uzohora upinga Imana igiye kubwira ivyo
banza uyumvize none uzoyipige neza ese umwana ko abantu bakeka uko niko umwami uhora hagize uko niko umwami uhora hagize ati nta munyamahanga yego atakebwe anikumviriza nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azogira hari azokwinjira hera hanjye ahera Imana n'ucayo guseka agasanduku hariya k'ubucafu mwijuru ntujya mwijuru ry'Imana ntabura tasiramuye aho urayo aramo Bibiliya irabivuze ati umuntu atasiramuye ku mutima no ku mubiri uyo ntashobora kuhonyora mu ngoro mu ijuru ry'iki Imana ariko abadome sije kumubatiza no mu mama basakabazo niwegeye icarajya niwegeye Anita ibyanditse urabyemera cyose bakumbera Bibiliya naguhinyuza icyo bita kumubatiza si sawa mwari mu mumero bikorera ba mbere 5:11 acha soma wenyine turaruka yenda Bibiliya musomere obatunyaruka kubera mu mama bagenda ndabona ibibazo bije ku mugoroba 5:11 kwa mbere kw'Abakorinto inyandiko iragira iti ndamuhinyuze yamabesha abantu yemera Bibiliya ni 11:5 11:5 inyandiko igira iti ngabajima mugore ariko umugore wese yasenga cyangwa avugishwa n'Imana cyangwa ariko aravugishwa n'Imana cyangwa ariko aravuga ijambo ry'Imana nkanita adatwikiriye umutwe udatwikiriye abawuteye isoni uremera uteye isoni imbere y'Imana umeze uko Anita we ntumbwiye ngo twiga Bibiliya urabyemera uremera uteye isoni imbere y'Imana we twitwikiriye mu mutwe Anita ere kugera mitende we shani sawa ndaje we sawa we yoki Anita nibyo oya ndaje kumubatizo kubera kino batwikiriye we udatwikiriye umutwe bandanyanya ku 10 n'impanuro ntudusubire nicyo gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kugaruka kw'abamarayika wowe ukwiye kwitwikira mu mutwe kugira ukabwe n'abamarayika ariko kubera uno munsi utitwikiriye ukabwa na shetani aho ndahejeje aho no kwinga wishyura ibatisimu nayo kubera ko icyo utabatizwa mu mazi si sawa igituma jewe nkayitirisa bashobora mu mazi kugiye kubatizwa ni iki gikurikira mwaba mudukura abane kwa rakuzi ngorukure bagenda hariya mu kibuga hariya inyuma urazi icyo batiza mu mazi imibatizo iri ubwoko bwinshi Anita mureke gusamara tubanze duheze kibe twakira ujya muri iki akene Bibiliya mgenda mutizi yindi Bibiliya ni nyinshi cyane nimuzane yindi hano ubu tumutize utiza bararaba mwiyita kene kuraba mu kanya nawe ndaje kugira ngo dusomere Anita twagiye hariya muri Matayo 3:11 Anita ngiye gusoma umbere zituma cyenda batizwa mu mazi Matayo 3:11 inyandiko iragira iti muri Bibiliya yego nukuri jyewe ndababatiriza mu mazi ngo mwihane Yohana niwe yabivuze nimba wemera Bibiliya nawe wategeza kwemera iryo jambo Yohana yavuze ati ndababatiriza mu mazi ngo mwihane ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi atuyandusha n'ubushobozi ntibimbereye no kumutwaza inkweto ariko aravuga ukuza kwa Yesu uyo aniturumviriza uyo Yesu niyaza azobabatiriza muri mpwemu yera no muki no mu muriro anituremera ko Yesu yaje kwisi yaraje ku isi yarabatiza Yohana ni sawa Yohana acavuga ngo Yesu niyaza ngo Yesu azohora abatiza muri mpwemu yera no mu hari umusoma ibyandiko mugasimbira kuri kane musubiriremo nukuri jyewe ndababatiza mu mazi ngo mwihane Yohana aravuga ati iby'amazi ni ibyanje jewe Yohana ariko uwuzoza hanyuma yanje ati hari umuntu akomeye agiye kuza mu nyuma zanje kandi yavuga Yesu yego
andusha ubushobozi. ati uwo Yesu niyaza jewe Yohana arandusha n'ubushobozi. Ntibimbereye no kumutwaza inkweto. ati no kumutwaza ibirato byose ndabibereye jewe Yohana nuko mbatiza mu mazi. uyo niyashika azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. hari iby'amazi wumva wese amaze gushika? nta by'amazi birimo. rero mwebwe hagiye mu kumano wa Yohana gute kandi Yesu yaraje? wowe ndumva ko mutembera Yesu. abakristo ijambo ndababwira abakristo bemera Yesu. kuko iyo mwemera Yesu muba mubatiza umubatizo Yesu yabatije. urabisobanura Yesu yabatije umuntu umwe mu mazi? wowe niba utamwemera bazi igishure. urabisobanura Yesu yigeze abatiza umuntu umwe mu mazi muri Bibiliya yose? nyereka ahantu Yesu yigeze atora amazi ngo abatize abigishwa biwe. yarabatijwe nawe yarabatijwe mu mazi. yabatijwe nande? na Yohana umubatiza. bahuriye ure ndahinduye uruga ndahinduye inyandi. bahuriye ugaragara muri Bibiliya niho bya. bahuriye he? reka ndakwereka aho byanditse. soma Yohana 13 cyenda mukosora 13. urumviriza. icyo gihe Yesu ava i Galilaya. icyo gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani. waja kuri Yorodani. aja kuri Yorodani. azanywe no kubatizwa nawe. yego. ariko Yohana agomba kumwankira. Yohana agomba kumwankira. ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe none uje kuri jewe. Yesu aramwishyura ati bikunde kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. yego. buno aramukundira. Yesu ava mu amaze kubatizwa acava mu mazi. Yesu ngacava mu mazi maze ijuru riruguruka. abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma mu bwoko. yego. buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanjye nkunda akampimbara. ku bikorwa ndatamwe ngo mbiheraheze. ivyo bikorwa nyene nkora anitutegere neza amajambo. yego. nivyo bishingira intaye yuko data ariwe yantumye. yego. kandi data yantumye. kandi uwo data yantumye niwe ashingira intahe. niwe aje ashingira intahe Yesu. naho murumva ijwi ryiwe. bariko barabwira Yesu igihe wabatizwa mwebwe ryavuye mu ijuru ngo uyu ni umwana wanjye nkunda akampimbara. Yesu ati data yantumye niwe ashingira intahe naho murigera mwumva ijwi. naho murumva ijwi ryiwe. ntaho murigera mwumva ijwi ry'Imana. kandi ntimurabona ishusho yiwe. ngo niyo shusho mugomba yaje mu ishusho y'inuma ntimurigera muyibona. hagati y'uwamubesheye Matayo na Yohana na Yesu abeshuje twemere Matayo cyangwa twemere Yesu? nemera Yesu. nanjye nemera Yesu. ati iryo jwi nta ryabayeho niyo ntuzenye iyo shusho y'inuma ntiyabayeho. barambesheye. igituma bamubesheye urakizi. na Yohana yarabishingiye intahe. burya Yohana ntigeze abonana na Yesu. ikada nta hantu na hamwe Yohana yigeze ahurira nande na Yesu. umviriza ingene byagenze. Matayo 11:1. umvirize bahurira. umviriza Matayo na Yesu nabo bahuriye. nta hantu na hamwe bahuriye. Matayo 11:1 inyandiko iragira igira ngo iki? umve wa mupengo bya bintu biragoye. waruzi ngo biroroshe rero. biragoye nyene. inyandiko iragira iti Yesu arangije gutuma abigishwa biwe 12. Yesu yaragiye yitumira abigishwa biwe 12. avayo aja kwigisha abantu no kuvuga iby'Imana mu bisagara byabo. Yesu agenda kwigisha iby'Imana no mu bisagara byabo. ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe. icyo gihe Yohana uribuka iyo nkuru siza kwigarukako. Yohana yari yafunzwe na Herodi. amaze gufungwa na Herodi Yohana yagiye mu gasho bamucirayo umutwe ntiyigeze asohoka. Yohana rero ari mu nzu y'imbohe aca yumva Yesu ibyo tulitakora. atuma abigishwa biwe kumubaza ati wibuke ko Yohana yari ategura inzira ya Yesu igihe yabatiza. uranyumva? yego. Anita kurikirana. yego. ati mbega uri wowe ndakwiye kuza? Yohana kubera atari bwigera abona Yesu ari mu nzu y'imbohe aca aratuma abantu kugenda mu mbarize Yesu mbega uri wowe ndakwiye kuza cyangwa twiteguye undi? Anita yenda shaka kuba umuntu w'ukuri ntupingamire ku rushengero urimo ube umunyakuri. banza unyumvirize bisunze Bibiliya. aravuze ati Yohana ari mu nzu y'imbohe arafunzwe ari mu gasho. banza unyumvirize ikibazo. aca atuma abigishwa biwe Yohana ngo genda umbarize uti mbega uri wa wundi akwiye kuza cyangwa twitege uwundi? Anita ubaye umunyakuri wowe waba wabatije umuntu ijwi rikava mu ijuru ryumva ni igitangaro gikomeye. ijwi rikava mu ijuru ryumva rikavuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda akampimbara.
umuzi ugaca usubira kubaza ngo mbega niba udakwiye kuza cyangwa twite guhuza kandi waramubatiye nijwi rikava mu ijuru rikakuvuga ati uyu ni we nyene ariko yohana mu nzu y'imbohe yumva yesu atangura kubaza mbega uri wa udakwiye kuza cyangwa twitege ubundi aba bantu bumva barahura sa barahura ntamumenye yaramubatije n'ijwi rikava mu ijuru Yesu yakuma yihindura. oya Anita n'ubu mubenshi mutwara ko munsi y'imperuka Nana ko muvuga ibyandisho siko mubikurikira. Nuko mubisoma ngasi ko mubikurikira. Yesu bamwemera yuko yabatijwe mu mazi menshi. ndabyemera atari ibyo Nibyo nana Yohana wenyine yavuze ati niyaza azobatiza mu mazi muri muyana n'umuti none wenda usubira mu mazi kandi Yesu yaraje umubatizo rero muri mpwemu muri zingana umeze Anita niwo mwiza umubatizo wo muri mpwemu n'uyukurikira nawe niba ushaka kuzana ukubatize Abaroma 10:10 Abaroma 10:10 yandikira giriti kugira ngo iki kuko umutima Anita umubatizo wo muri mpwemu wo mu muriro n'amajambo watura umaze kuyatura ayo majambo wabimubwire reka gupinga bijya pastor yakwigisha n'indi yari yarabiyigishije nuko atarazi iby'Imana umaze kubatizwa mu batizo muri mpwemu yera no mu muriro n'amajambo uvuga ayo majambo azokujana mu ijuru niwe yahakana akujane muki mu muriro niwo mubatizo muri mpwemu yera no muki no mu muriro n'umubatizo ujana mu ijuru uhakanye ukaja mu muriro umurizo wariwo rero Abaroma 10:10 kuko umutima ariwo umuntu yizeresha Anita dushobora kuyoboka Imana utarabikura mu mutima nubwo bakujyana mu ruzi hariya bakakudumbikayo utarizera Imana uwo mubatizo nta kamaro kuko umutima ariwo umuntu yizeresha akaronka kugororoka Anita uciyumvira mu mutima yuko uyoboka Imana imwe rudende ukakurikiza n'amabwirizwa yayo ukanya ibibi urose ukugororoka aho wamaze kuronka kugira gute ukugororoka kandi iyo ugororotse ujahe mu ijuru hanyuma umaze kubona ko wagororotse uca ukurikiza iki kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza urageje kubyizera bya bintu wizeye mu mutima uca ubyaturisha akanwa kawe uwo niwo mubatizo w'ukuri Anita umviriza mbega watura iki mbega uvuga iki ikintu cya mbere watura ni Yesu yakivuze 10:3 Yohana mbiriza ibyo watura rero wabikuye mu mutima 17:3 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana neza cyane inyandikira giriti igira ngo iki ubu nibwo bugingo budashira ubugingo ni ijuru kugira ngo uronke ijuru nta mazi ntakugudumika mu mazi nk'ibijumbu cyangwa imyumbati Yesu yavuye ubugingo budashira ko bamenya wowe Imana yonyene y'ukuri icyambere Anita ukwiye kumenya ni Imana imwe yonyene y'ukuri nibyo watura n'uwo yatumye ugaca wemera ko na Yesu yatumye n'iki n'Imana aho ngo burose ubugingo budashira mugabo mwebwe ubugingo mwarabubuze aho kwemera iyo Mana imwe mwemera Yesu ko ari imwe Mana bisigura ko abakirisitu bose murindiriye umuriro ngiye kudahera mbere uwo nawe amahoro y'Imana bane nawe Jenny twedisa n'umusiramu namwe mwitwa bande witwa Francine usengera Jenny umusiramu Jenny bintera isoni Jenny umwisiramu Methodiste libre Methodiste indi libre wowe numva ko uri uwigenga we ni sawa Agomba ndakubaze. Yego. Kiriya kibazo wavuze ngo Yesu ngo azoba umukozi w'abake. Yego. Aha rero tuvuge Bibiliya ivuga ngo ahanye ijuru rizotaha abihanye ibyaha bogejwe n'amaraso ya wa mwagazi w'intama. None wumva Yesu azoca ategurira abakebwe gute kandi ibyo byaha nabyo bivugwa hano uba atavuze gute ibyaha none wewe uremera ko Yesu yakupfiriye ayo maraso ndabyemeye kandi yarakogeje ubu ntarakimufise icyaha ndakikora ku mwanya mugabo iyo ngarutse nkasaba imbabazi ayo maraso yahise aguma mboneka ibyo na kera kwari uko na Yesu ataraza Ezekiyeli 18:20 byamyuka ibyo amaraso sinzi iyo mwabikura kuva kera abantu barakora ibyaha bakihana wewe guhera kera ngo ibyaha ko byamye uratubwira pastor yazo kugira ati kera siko byari bimeze kigero usome muri Ezekiyeli 18:20 icyo Imana yari yaravuze na Yesu ataraza
iyi nyandiko igira iti umuntu akora icyaha niwe azopfa. ubu rero yesu yarapfuye abakristo muraronka agakira. wowe ugenda usanga n'uryoherwe yesu agwara umubwira ashaka no kugwara. oya umukristo yibye polisi zifata yesu. iyo ni itekamitwe leta yubatse ubusho. niko bimeze. rero bibiri iravuga ati umuntu akora icyaha niwe ega no mu mpimba burya nta mukristo ari ariyo abisilamu be na yesu baba twageze n'amaraso yawe ndabizi komeza ijya ndiko mwari biheze gusoma. umuntu akora icyaha imana kuva kera yesu ataraza muri ezekiyeli imana avuga ati umuntu akora icyaha niwe azopfa. umwana ntazozira ibigabitanyo bya se. ibyo kwihenda ngo uzogenda ukora icyaha ngo umwana ahanwe imana ati ibyo ntibiba. na se ntazozira ibigabitanyo by'umwana wiwe. na se ntazigera azira ibyaha by'umwana wiwe. ubugororotsi bw'umugororotsi azobaharugwa ko yesu twebwe abayisilamu turemera ko yari umugororotsi kandi ubugororotsi bwa yesu imana izomubaza ko yari umugororotsi. ibyaha by'umunyabyaha nka Francine. ibyaha bya Francine n'ubu arabikora n'ubu bikuriko azobiharugwa ko mana n'ubu uzobiharugwa ko ariko umunyabyaha ntiyahindukira akava mu byaha byiwe byose yakoraga agakora ibitunganye n'ibikwiye. aho nabyo amaraso Francine niba arabukubihebye ukihana ati jyewe ndahebye kwiba ndahebye kubesha byose ukabivamo ugafuta ukaba umuntu muzima. umviriza rero n'ikintu gikomeye komeza harabandanya. yego ni ukuri n'ukuri azobaho ntazopfa. ariko rero Francine kubera yesu nta byaha byiwe yamutwariye kandi Francine ngaha bisa ku macumura nicyo gituma neza ngo Francine yapfuye kubera afite iki ibyaha kubera ibyaha ni bya Francine ariko yesu kubera nta byaha yari afise yibereye he mu ijuru. nuko bimeze ibicumuro byiwe byose yacumuye ngo mugani wabivamo byose Francine ibyo bicumuro wari waracumuye nta na kimwe kizokwibuka ngo gishyirwe kuri we. basha ntacyo bazogenda gukura kuri wowe ngo bakijyane kuri yesu cyangwa ngo bagikure kuri yesu bagishyire kuri Francine. azobeshwaho nuko yakoze ibyo kugororoka. wowe ubwiza wo kubeshaho mu ijuru ni ubugororotsi bwawe werekanya ku isi. TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijyanye n'ijambo ry'Imana.